ibaze noneho kwikorera ifu y'ibiro 90 wowe upima ibiro 52 urumva ntabwo byari no kwikorera ibiro bikuruta tugapakinga njye nibuka hari umunsi twakoze akazi ko gupakinga imizigo mu modoka noneho umuhungu umwe ngiye kumukorera ifu ni ifu yari ije arambwira ngo nindeke yambare ntuze dust coat neza kurya naho ari kugira ngo nsubize umuzigo inyuma nusubije inyuma ahita yikatira inyuma y'imodoka aratoroka aragenda asiga n'amafaranga ye bataramwishura kubera uburyo kari akazi kari kagoranye cyane ubwo ibyo nabikoraga nkiri umusiribateri ariko ncuruza amazi nibwo naje no kumenyana n'umukunzi wanje turamenyana biza kurangira tubanye usunika ibyo bijerekani ukiri karani donc maze nka karani ngufu n'ubundi yaranzi ariko nkaza nkamuga ati ejo ni heza tuzaje gukora ubukwe byubuze hari Imana yahinduye kari kagoye gusa ukabona karanaciritse noneho na bene wacu abanyamurengo gasanga hari gahoze turi amuhungu we ni ikirara mbaciye nko kwikanisa bavuye mu bukwe ntwaye amazi turani ikirara ntabwo bwari uburara bwari ubuzima nari nanza akazi kandi kabi ko kuba nari kugenda wenda nkajya kwiba nkagira gute ndavuga ati muri nje ngomba kwikuramo ikigomba kumbeshaho aza kuja muri Amerika tumaranye umwaka n'ukwezi kumwe dukoze ubukwe kubw'amahirwe agenda twite ageze muri Amerika nyuma y'amezi 2 ahita byarageze muri Amerika yabyariye muri eta ya Texas Houston aho niho imfura yacu yavukiye mu by'ukuri biragoye gukundana umuntu ari kure umugabo n'umugore kubera ko ibiganiro mwubakiraga hamwe muri kumwe muri salo mu cumba mu rugo mugiye kubikorera kuri communication ya telefone murashobora gutangira kuvugana kuri telefone umwe telefone ikamuzimana iyo ni challenge ya mbere umuntu ahita n'amasaha nahuye impano rero ya cameraman wawe izagera hano no kuvuga ngo twagomba kwizana ibiro biba byinshi bitarenze kuwa kane ari umuntu wambwiye ati byibuze umuntu urwana ku mashusho ya cameraman ya Iris TV ugomba kuzamugezaho iyi mpano rero kuwa kane tuzazanira cameraman wawe impano yuko byibuze ari umwe mu bantu bakunzwe cyane Nairobi kubw'amashusho meza atugezaho yeah that's what's up urumva ko Emilie arayatsindiye Yes, reka twongere tubasuhuze cyane kandi tunabaha ikaze mu biganiro byacu bya buri munsi ndetse nshimira cyane abantu mwamaze kugira uruhare mu iterambere ryacu by'agaciro gakomeye burya ugize uruhare mu iterambere ry'umuntu buryo ufata ubwa n'umwanya ubigishimire kandi nubwo nta nyungu runaka byakugirira ariko ufashije mugenzi wawe ari by'agaciro no kuvanga abantu bamaze gukanda subscribe kuri chaîne ndabashimiye ndetse ushobora kuba nawe wagira uruhare mu iterambere ryacu mu byo dukora ukaba dushyigikira ukanda subscribe hasi ukinjira mu muryango mugari wa Iris TV ngene Jado twishime uyu munsi rero tugiye kuganira n'umutumirwa muri kubona n'umusore cyangwa se umugabo usa neza ariko yambaye impeta aricyo bishatse kuvuga brother ndakwakiriye kuri Iris TV cyane Iris TV team nanone kandi n'umuvandimwe Jado kuri microphone twishimiye rero kubana kuri kamera za Iris TV yeah umeze neza turashima Imana n'abantu bake abantu bakeya why abantu bakeya kucyara abantu bakeya rero atuvuze ngo turashima Imana n'abantu bake nuko buriya umwana w'umuntu hari ibyo akora agomba gushimwa yego barahari turabashima ariko tuba tutarahura na benshi kugira ngo twuzuze umubare munini watuma dushima benshi bafatika ya ni nkuko no kuvuga ngo duteganya guhura na benshi kugira ngo tuzashime benshi ariko bake tumaze guhura turabashimira mu buryo bw'amazina wenda tudatinze cyane uyu munsi umutumirwa wacu yitwa ninde tugiye kuganira amazina nitwa Muvunyi Steven cyangwa se Stivo uko wanyita ndi umupapa ndubatse mfite umugore n'umwana w'umuhungu witwa Hirwa Nathan mvuka mu muryango w'abana 9 wakangaye ndi wa kabiri ubaze uhereye kuri bucura ubanzirizo wa nyuma n'ubundi wa kabiri rero iyo muze wa kabiri bituma ntagaragaza ubuto mu bakomoka muri uwo muryango ndacafite papa na mama muri abo bana 9 umwe niwe wamaze gutaha nkuko abandi twizera kuko nyuma y'ubuzima hari ubundi buzima abandi 8 bose ni team igihari hanyuma nanone kandi navukiye mu gihugu ca Kongo mu Minembwe hazwi nko Kumonyi ni nkuko abantu b'iminembwe Masisi n'abandi za Bukavu za Goma bose turabashuje ari benshi badukurikirana biyizi kandi bumva ikinyarwanda rwose dusuje abantu bari mu Minembwe abantu bari muco hagati
abantu bari ku Munyi, ku Kabingo, ku Irumba, mu Madegu, Irundo, ndabazi mukunda Iris TV ndetse n'umuvandimwe Jado. Nanone kandi dusuhuza abantu bari Buvira, Ibubembe, abanyabibogobogo tunabihanganishe kubera ko muri mu bihe bisa n'ibigoye. Iyi mvura izahita. Nabonye itaboroheye nazo mbona utuvideo n'amafoto yo ntago byoroshye ariko bihangana. Hari abantu rero bavuye mu ibyo bice berekeza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, mu bice bitandukanye, muri za diaspora zitandukanye, muri za Australia. So bose rero tubahaye ikaze turanabashuhuje. Mbonera kuramutsa umuhungu wanje nawe ukurikiye Iris TV uri muri eta ya North Dakota. Nyuma y'iminsi mike yarari hano amaze kugendayo. I miss you so much my son. Afite imyaka ingahe? Afite imyaka 3. Kujya yumva neza iby'umubyeyi. aziko microphone yose ari ya MMTV, aziko nta umunyamakuru wese ava kuri buriya rero iyo abonye gusa video abazi ngo iyi ni MMTV. Niba mbyumvise neza iyo ni imwe muri ngira ngo ni muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, niho umuntu yakwibaza niho mutuye, niho kuki ari hari bimeze biti? Buriya rero muri Amerika nahabaye kuva kera, ariko mu bitekerezo. Nigeze 2007 nakoze urugendo rwo gutura muri Amerika ntaragerayo. Mu bitekerezo ubwo rero ndabaza abantu ako niko baza kuba bakatinga ngo aba muri Amerika, ariko hanyuma nanone madamu n'umwana bo niyo batuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri state ya North Dakota, na abaturanyi ba Canada. Yego, hafi ya Canada. Hanyuma wowe turazi kubisasira, reka tureka no kwihutisha kugira ngo abantu bose kumva story yose, buryo ubana cyangwa ufite umudamu ukaba utuye ahantu runaka kure cyane hatuye, mufitanye umwana, ibyo bintu mubijera gute, urukundo rwanyu rwatangiye gute, mwahuye gute, donc ni ibintu birebire cyangwa bikunze. Aka kanya rero turi kumwe n'umunyamakuru ndetse w'umuhanga nawe ibiganiro byawe, umunyamakuru w'umuhanga ndetse yaba kuri chaîne zose zitandukanye, akorera muri Kenya. Reka tubamara amatsiko. Ukorera muri Kenya harya TV yitwa MMTV1. Niyo nkoreraho mu gihugu ca Kenya mu mujyi wa Nairobi mu karere ka Embakasi ahazwi nka Kayole, aho niho studio zacu ziba. Mbonera kuramutsa timu yose ya MMTV1 n'abakunzi ba MMTV1 mwicaye hamwe dukurikira kuri Iris TV. Ushobora kuba uhageze aribwo bwa mbere, kora subscribe hano kuri Iris TV, nanone unibuke wowe uhite unyarukira ntara kuri MMTV1 kugira ngo tujye turushizaho gusangira ibintu byiza cyane, kuko nkunze kubabwira kuko ibintu byiza bizigihe ciza ku muntu mwiza uzi gutegereza. Iryo niryo banga ry'abakunzi ba MMTV1. Tukagaruka kuri Sirogigiriti undi munsi andi mahirwe. Wow, slogan nziza cyane. Nyuma y'indi yigize kunkora ku mutima agira uti uno mwaka dufite akazi kenshi gakomeye ko tugomba kugakora, none uyu munsi undi munsi andi mahirwe. Wow, abatumikira ko batengwa bitaba mu ntego y'umunsi. Ubwo rero uko niko dutangira twivugira abakunzi ba MM bari hano, bahita bishima bakanyiruka muri comment bakagira icyo bavuga hano kuri kino kiganiro kuri Iris TV. Hanyuma mukora gute? Mukora mu zihe ndimi? Dukora mu rurimi rw'Ikinyarwanda, Ikinyamurenge, nanone kandi ururimi abanyamasisi bagomba kutwumvamo, tukaje mu Giswahili, Icyongereza. Izo site zose tubasha kuzigeramo kugira ngo tubashe ku-entertaininga benshi badukunda kuri MMTV1. None chaîne ni imwe ibarizwaho izo ndimi zose cyangwa mufite chaîne zitandukanye? Hari abumva Igiswahili bashobora gukurikira muri channel y'Igiswahili, nabumva Ikinyarwanda n'izo ndimi twese twumva duhuriyeho, yaba Ikinyamurenge cyangwa se Ikinyamasisi cyake, bose tuzihuriyeho turumvikana, yaba Ikirundi. Akenshi bose hano kuri MMTV usubiye mu mavideo yose atandukanye hano birahanyura. Abantu bashobora kuba bazi channel nyinshi zifite uburyo zihuye na MMTV1, ariko cyane turaza kuba twibanda ku biganiro binyura kuri MMTV1. No kuvuga ngo haba Igiswahili mfiteho ibiganiro, mwabonye ejo bundi dukorana na uriya promoter Chris Black Soldier twakoraniye hano, nanone kandi mwabonye ikiganiro twakoranye na Hamisa Mobeto wahoze ari ex wa Diamond, uyu munsi bikaba bivuga ko ari mu rukundo na Rick Ross. Mwabonye ko byanyuze hano. Koze murarenze. Uzikije bintu babirenze. Turabishimira Imana n'aba bantu badukurikira. Yes, murumva rero ko ni umugabo utoroshye, donc yagira akora cyane ndetse agira ahura n'abantu batandukanye. Ni experience nini yagiye yakira, aho urumva kuva muri Congo ukaba umunsi ari mu Rwanda, akorera muri Kenya, donc ufite madamu muri Amerika. Urumva ni experience nini muri buno buzima. Hanyuma rero reka tuganire ku buzima bwawe muri rusange, urugendo rw'ubuzima. Kuki uri muri Afrika, madamu ari muri Amerika, ese kuki uri muri Kenya?
utari mu Rwanda cyangwa i Masisi muri Kongo, urwo rugendo rwose warudusangiza. Okay, ndaza kugerageza kurwegeranya. Urabona urugendo rw'imyaka itari munsi ya 25 cyangwa se 25 biraterwa nuko ubyumva. Ni urugendo rutari ruto, hanyuma kuza kurukora mu isaha imwe cyangwa se munsi y'isaha. Ubwo rero turareba uburyo tuza kuruhina. Navutse mu 1994 mu kwezi kwa kane ku itariki zitandatu cyangwa se ku minsi itandatu. Ndakura mu muryango, urumva nk'abandi bana, ngeze igihe cyo kuja mu ishuri naje ndiga nk'abandi bana. Nigiye muri Kongo kuri Eperuti Gita, ndamutse abarimu banje bose bashobora kuba baranyigishe kuri iryo shuri. Hanyuma ubwo urumva hari hakiri muri uwo muhana wacu ku Monyi. Abanyamurenge mwese mudukurikiye ndabaramukije cyane. Buriya Jado rero ngaruke kuri ako kantu, abantu dukora no mwuga w'itangazamakuru tuba tuvukana n'abantu benshi, buri uvukana n'abanyarwanda, uvukana n'abanyamurenge, uvukana n'abanyamasisi ndetse n'abarundi. Hanyuma nakuriye aho ngaho ku Monyi. Ubwo mpite nihuta primaire ndayiga, hanyuma rero ngiye kuja kwinjira secondaire. Urumva byasaga n'ibigoye bitewe n'ubushobozi bwa famille, kandi urumva ko umubare w'abana utari mukeya mwacu. Noneho ntangira gusa n'uwidebriya uburyo ki nshobora kunganira ababyeyi nkiga, kuko nari mfite ico nemeye muri nje ko ngomba kwiga nubwo ubushobozi bwo bwaba budahari. Urumva wowe udukurikiye urashobora kubikuramo isomo ryagufasha, urashobora kuba uri muri situation nk'izo wenda nanjye nagiye nyuramo. Ndiga ubwo mpise ninjira secondaire, ngiye mu wa mbere ndiga, hanyuma igihembwe ca mbere nje kujya kwinjira mu gihembwe ca kabiri mbona ko bizagora papa kubona ntoze amafaranga school fees yo kugira ngo inyinjize izanyinjiza mu wa kabiri, kuko nari ntangiye kubona icizere canje ko kizagarukira mu wa mbere secondaire. Leta mpindura ikigo, soje igihembwe ca mbere mpindura ikigo, hanyuma ahandi ngiye ku kindi kigo mpita mvuga ko aho mvuye ku kigo mvuyeyo ninjiro ndi mu wa kabiri, igihembwe ca kabiri ngitangira ndi mu wa kabiri. Ubwo urumva kuko nari natangiye kugira wasiwasi, ndavuga ati ndashobora gusoreza amasomo yanje mu wa mbere. Ngiye kuri ico kigo nahise nja mu wa kabiri, sinasubira mu wa mbere, nsoza ibihembwe bibiri bisigaye. Ibihembwe bibiri bisigaye by'umwaka mbirangiriza mu wa kabiri, nimukana n'abandi. Ubwo urumva kuko uwa mbere wo nabizeme igihembwe kimwe mpita nja mu wa kabiri, ariko ngeremo ndanatsinda rwose kubera ko byarampiriye, ariko kandi naje nashize imbaraga nyinshi kugira ngo mbashe kwiga, biramfasha. Dene noneho mpita nja mu Burundi. Ngiye mu Burundi urumva ntabwo nagombaga kongera kandi kuja kwiteza mu wa gatatu, kandi mbona nta bushobozi. Urumva gusa target nagombaga gusoza secondary, naba narayize yose ariko byibuze ngomba kubona diplome yuko nasoje secondaire. Dene mu wa kane nibwo nahise njya mu Burundi wa gatatu, wagendeye mu rugendo rwanje rwo kuva muri Kongo kugeza mu Burundi, nawe yigiye mu nzira aho ngaho. Wafashe initiative urijyana wowe ku giti cyawe? Mu rugo ntabwo nasize gusa nanditse lettre mbabwira kuko hari nyine ngiye. Urumva Burundi nagezeyo nta muntu ugomba kunyakira. Nageze mu Nyakabiga ndara ku ishuri rya Lycée de Bujumbura, kubera ko ntari mfite abantu bagomba kunyakira muri famille. Bujumbura nahabaye mu buzima bwo busa n'ubugoye bwo kuba ku muhanda. Urumva utaha ahantu barimo bubaka, bari kubaka nk'inzu batarayuzuza, abafundi bataha ukayinjiramo kugira ngo ubashe byibuze kuba urara, ariko target arakuvuga ati ngomba kwiga. Byarampiriye mu minsi nabayeho rwose, ndavuga ati aha ngaha bigomba kugenda. Buriya rero ngeze Burundi hari experience y'ubuzima nahaboneye, nabonye kuko nta kidashoboka, ikidashoboka ni kitabaho, ariko mu biriho byose burya nta kidashoboka. Narahabaye mpaba bigoranye, ariko nza kuhava byibuze ndundi muntu. Ubwo nahise nambuka nza mu Rwanda komereza ishuri ryanje hariya Nyarugenge ku Academy, niho nasoreje secondaire. Waje umurundi wamaze igihe kingana iki? Urumva nahamaze umwaka umwe, wa kane wose mbitanza wa gatanu wa gatandatu ni hariya Nyarugenge mu Academy, nza kusoza 2012 mu kwezi kwa 8 nibwo nahise nerekeza Nairobi. Nairobi nayo urumva naje muri bwa buryo bwo kwidebriya, kubera ko namaze kumva Nairobi hari opportunities z'akazi, hariho opportunities zitandukanye zishobora kumpesha amahirwe yo gutera imbere. Kubera ko ngarutse inyuma gato, kumwe natangiye mvuga ngo nabaye muri Amerika kera, ariko mu bitekerezo cyane ko nemera ijambo rigira riti urugendo udashobora gukora mu bitekerezo ntiwarukora mu bikorwa. Nukuvuga ngo kure ugera utekereza, kure ugera usarura ibyo wakoze. Hanyuma rero
2007 ubwo ngarutseho inyuma gato, igihe natekerezaga kuva muri Congo nkajya mu mahanga, nkazajya mu Rwanda, nkazajya Tanzania, nkajya ngahuruka muri Kenya. Nta nubwo ico gihe kubera igiturage nari ndimo niyumvisaga kuko ushobora no kuririra muri Congo ukajya muri Amerika, cyangwa kuririra mu Rwanda ukaja muri Amerika. Niyumvisaga kuko ngomba kugira ibihugu mwenda ninjiramo nkazahuruka. cyane ko abenshi bari baturutse muri ziranche za Minembwe, akenshi bagendaga ingendo zaberekeza muri Kenya, hari amahirwe menshi yo kujya muri Amerika. Nta nubwo nari nyaza ayo mahirwe, ahubwo gusa nafashe intuze map, none ndavuga ati ibyo byose hari ibihugu nsabwa kuzacamo kugira ngo ngere muri Amerika. Ariko nukuvuga ngo mpita nituriza muri Amerika ntaragerayo. Ubwo rero 2012 ariko nakoze urugendo rwo kuja muri Kenya. Nagiye muri Kenya, nagiye imodoka za Kampala Coach zigikora, njyana na Kampala Coach. Ubwo 2012 mu kwezi kwa 8 ngeze Nairobi, hariyo umuanti niwe waje kunyakira, arancumbikira. Noneho mpagera nawe ariwe, ntabwo nari namuteguje ko ndi kugenda musanga. Nta muntu n'umwe wari witeguye, abo nasize hano mu Rwanda ntibari bazi ko ndi kujya Nairobi. Ubwo nari nsanze Nairobi nawe ntabwo yari yiteguye ko ngomba kuhagera. Nahageze ari niba atari kuwa gatanu ni kuwa gatandatu, sinibuka umunsi neza, numva hamaze gucamo imyaka 9. Sanga umuhungu wiwe bari kumusezera ajya muri Amerika. Mpita mbigira motive, ndavuga naje gusezera my cousin. Ati rero naje kumusezera, avuga ati no, wakoze kuza kumusezera, ariko n'Imana ikuzanye, ntabwo nawe usubirayo, ugomba kwicara hano. Okay, ubundi muri gahunda niyo yari gahunda, nakabone nubwo nari mpinduye inyito y'urugendo rwanje. Okay. Bahita bakwakira ati bugumye mu kira Nairobi. Mba nasanzemo urubyiruko rwinshi rw'abakongomani muri rusange, nsanga abanyarwanda benshi, nsanga abarundi benshi. Ngo byari byoroshye kwiadapta kugira ngo umuntu abashe gutangira imirimo yahariye. Nibuka akazi ka mbere nagiye gukora, twagiye kwa prayinga hano kuri supermarket. Baratubwira toke sawa, baraza batwakiranye n'umuhungu w'inshuti yanje muri Amerika witwa Chris Rugaza, ndamuramukije cyane. Yaragiye baratwakira, baratubwira ngo interview hano ntabwo ari ukubazwa ibibazo, ahubwo no gupakinga imizigo, muyipakinga mu irori rihariye. Kuko hano kuri supermarket rero abantu bazaba ari cashier, abandi bacuruza hariya, abandi nabo bapakinga imizigo muri stock. Badushira rero kuri site ya muterura amakarito. Amakarito bazanagamo amafu. Ibaze noneho kwikorera ifu y'ibiro 90, wowe upima ibiro 52. Urumva? Ntabwo byari byo. No kwikorera ibiro bikuruta. Tugapakinga. Njye nibuka hari umunsi twakoze akazi ko gupakinga imizigo mu modoka. Noneho umuhungu umwe ngiye kumukorera ifu, ni ifu yari ije, arambwira ngo nindeke yambare ntuze dust coat neza. Kurya naho ari kugira ngo nsubize umuzigo inyuma, nusubije inyuma ahita yikatira inyuma y'imodoka, aratoroka aragenda, asiga n'amafaranga ye bataramwishura, kubera uburyo kari kagoranye cyane. Noneho mu kazi nyine donc kaba manpower, n'akazi kaba katoroshye, n'akazi sinzi wenda nimba ari ino bakoresha iyo mvugo, nimba yemewe y'ubukarani ingufu, gasaba nyine ingufu nyinshi. Hanyuma rero urumva byaje kuza, uwo mugabo wadukoreshaga buriya ngikora mu kazi kiwe, nabonaga ko adutesa, ariko maze kuva muri ako kazi nza gusanga yarampaye isomo ry'ubuzima ryamfashije kudacika intege. Dene noneho hakaba igihe yarafite ahantu hari kubakwa amazu yiwe, akaza agasaba abakozi bamwe kuri supermarket akabajyana kuri Mujengo hano ishansi. Ibaze kuba witwa ngukora kuri supermarket bakakujyana ahantu bari kubaka kugira ngo uje gukoroga isima, akatujana tukagenda tugakora akazi ka Mujengo, kuvoma amazi, gukurura amazi mu ndobo. Ibaze noneho umugenzi wanje Chris yaramanukaga nkamuterera indobo ihambiriye mu mugozi, akavoma amazi. Noneho nkagenda nikurura igenda ikubitagura ku ntuza, akabigiye irenga, asigamo nk'igikombe kimwe, cyangwa wenda kubwo amahirwe nkayigezayo yuzuye. Ukuzuza drum iri hejuru ukamanuka, twahura nawe aje kunyakira hejuru, nanjye ngiye kumwakira hasi, buri wese akarekura amarira kubera nyine umubabaro w'ubuzima wari uraho muri mu cyo gihe. Noneho twataha, uwo anti we akatubwira ati no, ntimusubira hariya, ntimusubira muri karakazi. Umugabo we noneho yari umugabo wakozeho n'akazi ka gisirikare, urumva udashaka ubutesi bwinshi, akatubwira ati hoya, abagabo nabakora kari akazi mukora nta kibazo, akaduha morale. Bitugira abagabo turakora, nza kuvayo ndagasezera ntangira. Ngo wahaseze ukoze igihe kingana iki? Nukuvuga ngo akazi kaho ko gupakira ko nagakoze ukwezi kumwe, bahita bamvanamo banjana kuri line, mva kuri line bangira cashier, mva kuri cashier bangira supervisor wa supermarket. Urumva ugenda gutera intambwe, intambwe ku yindi. Hanyuma nyuma yo kuba supervisor w'iyo ntuza, hanyuma yarafite supermarket zitandukanye, aza kugira noneho executive staff, abantu bazazagera bagenda bakontrola iya ma supermarket yiwe yose, banshira muri iyo team. Nyuma yaho noneho
nza kumusezera ku mpamvu z'ibyo tutumvikanyeho, musezeye ansaba gusubira mu kazi ndanga kubera ko hari igikorwa nari nakoze noneho ntegereje wenda ko agomba kukirikoganizinga, kubera ko icyo gihe bateye supermarket ye bayitera ari nje ufite amafaranga yose mu ntuza yacurujwe umunsi, bari bacuruje 300,000 by'amanyakenya, ubwo ni hafi miliyoni 3 z'amanyarwanda. Dene noneho baradutera abajura baza bafite imbunda, noneho bayimfatira kuko urumva bari bagize igihe bagenzura, bamenya supervisor, bamenya bakashe, bahita banza barambwira ati wowe zana amafaranga. Nanjye nari mfite receipt ariko amafaranga nayo yabitsaho, tugenda tuyadropinga buri uko bagejeje 10,000 mu ntuza muri machine mbikuramo ngenda mbitera. Nari mfite resi y'umunsi ushize nari na depoje y'amafaranga, ndavuga ati dore mvuye kuri banke, amafaranga ya banke nayo mfite. Bo ntibitaye kureba intuza itariki, kandi yarahari boss yarahari yaryamye hasi we n'umugore wiwe n'abandi bakozi bose. Nuko ngo boss we yacungaga ko bahava gasohoka. ese ubwo iyo lobbying ubwo bujura bumeze gutyo nga muri Kenya bubayo, bakabatera n'imbunda ku manywa y'ihanga. Kenda rwose abasore 3 n'umukobwa ku manywa y'ihanga bafite imbunda rwose, AK apana na pistol, bari bafite AK47 ariyo bitwaje. Hari nyamibona muri filime gusa. Biriya ni ibihugu urumva araza ari kuri moto, noneho polisi ziriya zigira ikibazo, ugasanga umuntu atwaye imbunda wenda nk'aba CID ayitwara mu modoka ariko atambaye uniform, noneho nimba hari ahantu habaye kesi y'umutekano muke akaba yahita asohoka yambaye civil. Urumva rero abo nabo niba baraje kuri moto simbizi, gusa twabonye bakubita binjiye bakubita abasekirite babinjiza muri supermarket mindani n'abakiriya natwe bakoze. Bamaze kumfata nari mfite amafaranga yarasigaye ni 8,000 by'amanyakenya, ndabibaha ndavuga ati andi mafaranga mvuye kuri banki nayabahaye, nayasize kuri banki. Ankubita urushi uwo musore barurimo, noneho urya mutipe inshuti yanje Chris yari inyuma akambwira aryamye ngo Steve ngo tubafate ngo bano bantu nta gahunda yo kurasa bafite. Yari umutipe w'umunyamutima cyane utagira umuntu atinya. Namubwira ati nagira ngo nsubize bamfatiyeho, noneho bakavuga ati jaribu kuongea tukushuti. Nuko harimo n'undi mukobwa uri muri Canada wa Nyasamaza w'umunyamurenge, arangize ahita atangira kwamiriza kuko yari hirya, noneho yamirize asa no bateye distraction babajura, aramiriza ngo washike, noneho batangiye kugira ubwoba nabo bwabo babajura, batangira ngo mubafate kuko ico gihurumva ijwi rye ryageze ico rivuga. Bose abonye abajura basohotse ahita asohoka aragenda, gusa aranterefanya ramwe wese nta muntu wakomerekejwe. Namubwira ati ntawe. Sawa, amafaranga yo yarazi ko yose yagiye. Ku mugoroba ndagiye mfata amafaranga namusanga kuri office, namubwira ati amafaranga batwaye ni 8,000, 300 ngibyo. Arangize arambwira ngo asante sana, ngo we ni jama wangu uvu ibintu nyine ngo witanze. Nuko urumva nk'umuntu arangiza ahita avuga ngo akira 1,000 cy'amanyakenya. Ndeba intambara narwanyaho na mugenzi wanje Chris, ngwanira amafaranga y'umujama yaranyujije muri za mujengo, anyuza hehe mu kiyede iki, hanyuma turokoye n'amafaranga ye. Naringiye kwasiga n'ubuzima bwanje byaroroshe ko babanza kundasa kugira ngo bakanga abantu bahari bituma babaha amafaranga. Ndavuga ati umuntu dukorana ni inyamaswa ntabwo ari umuntu. Ndamusezera ndavuga ati ejo ahubwo noneho bibye arashobora kubidushiraho, tutanandika letter ndayimusingiriza, aranyinginga Steve nitakongeze amushara. Ndamubwira ati ntibishoboka, ndagiye mpita nsubira ndavuga ati rero reka ndeke, maze gusohoka buri yuje kureka akazi, ngira abantu bari mu kazi uyu munsi, yuje kureka akazi ugira ngo kureka akazi biroroshe, kureka akazi ntabwo byoroshe. Ukareka uri mu kazi usa nk'uwivumbuye, noneho wagera mu rugo ugakenera birya biva mu kazi, ugakenera amafaranga. Ngeze mu kazi noneho nkazajya nimvuga ati yaba yaragarutse ngo ambwire ati Steve garuka mu kazi, kubera ko nari ntangiye kumushize mu rugo amaze nyuma y'ukwezi kurenga. Nangize mpita nja gushaka akazi rero ahandi ko gutwara amazi kuri mukokoteni, iriya bagira ibintu bubaka bikoreshwa n'ingufu nyinshi, ugapakingamo amajerekani 28 y'amazi bimeze nk'ibigaruka. Nuko ngo uragenda ukacuzuza ku buryo umuntu hari n'igihe mu parking y'imizigo ku buryo mugenzi wawe ugusunikira inyuma atakubona wowe uri imbere ugiye kugikuru. Nakura mu kokoteni Kayole nkayijana Kasarani, nkajya gucuruza amazi Lakisama, nkajya kuyacuruza ubwo abatuye diaspora zage hanze zinyuze na hariya Nairobi muri kumva urwo rugendo bita babyumva. No kuvuga ngo nkaje gucuruza, ni nkuko wavuga ngo wasunikiye mu kokoteni ukavana ukajya kuri 40 Nyamirambo kuja gucuruza ya mazi. Urumva rero kwari ugusunika n'imbaraga. Navayo haza ngenda nkagura akanyama nkarya ngasoza umunsi wanje. Urumva ubuzima bwa hariya bwari bucanganye. Ndavuga ati aka kazi none iriya batwara abashoferi baba batwaye za matatu
bamwe baba banywera urumogi bariye mira abandi bariye za mugo bafite ibiyobyabwenge byinshi. Iyo atwaye hari igihe gukubitira iwoni ry'imodoka ukagira noneho amazi bayakuyemo n'imodoka ufite muri mukokotene urumva. So ndavuga ati ubuzima reka mve mu muhanda ntazanawugwamo ubwo ibyo nabikoraga nkiri umusiribateri, ariko ncuruza amazi nibwo naje no kumenyana n'umukunzi wanje turamenyana biza kurangira tubanye. usunika ibyo bijerekani ukiri karani donc umeze nka karani ngufu n'ubundi. Yaranzi ariko nkaza nkamuga ati ejo ni heza tuzajya gukora ubukwe byibuze hari icyo Imana yahinduye. Ariko nico gihe nari mfite amafaranga akazi niko kari kagoye, ariko se nimba narakoraga nkabona amashiringi 800 ku munsi, ubwo ni ibihumbi 8 by'amanyarwanda ku munsi n'amafaranga kari kagoye gusa ukabona karanaciritse. Noneho na bene wacu abanyamurengo ugasanga hari gahoze turi amuhungu we ni ikirara, mbaciye nko kwikanisa bavuye mu bukwe ntwaye amazi turani ikirara ntabwo bwari uburara bwari ubuzima. Nari nanze akazi kandi kabi ko kuba nari kugenda wenda nkajya kwiba nkagira gute, ndavuga ati muri nje ngomba kwikuramo ikigomba kumbeshaho, kubera ko numvaga noneho igisigaye ari ukuzikorera nje nyine ndakorera undi muntu. Twagenda noneho ngiye nko kujya ku introducing a product nshasha cyangwa se ubwo buki muri hoteli runaka, nabona isoko rishasha company itazi nkarishira ku ruhande, sindi tangeho raporo kwihariya kunuze bo nkabasapurayinga. Noneho nanje ngaca ku ruhande nkarangura ubuki nkazanira barya babuhamagaje oda, maze kugeza hoteli 5 nibwo nahise mvuga ati zizo zishobora kuba zambeshaho. Sezera ya company bita ntangira kwikorera. Kuri ubu rero ndashimira Imana ko byibuze mfite ako ga company gato ntangije ko gusapurayinga ubuki, karimo nje n'umukozi byibuze kakanyishura kakishura n'undi muntu. Kabone nubwo nawe wenda azakora iyo ujanja aga creating amasoko courage byose ndanabimushigikira nawe njya mbibunga nko ati nutekereza kuko gukorera Stivo bishobora kuzabiza ubuzima bwawe bwose no kwibesha ndetse no kwiga bahigitero byukora nubona isoko rishasha risaprange gusa ntugafata ubuki bwawe nguze kubugurisha ku isoko ryanje ojya amahoteli waje usanga mfite, ariko no creating amasoko akagira iryo mpa ni sawa, nutagira iryo mpa nabyo ni sawa, nawe zirwanyeho bizagufasha. Nuko urumva icyo gihe ncuruza ubuki nibwo nahise nkora ubukwe. Nakoze ubukwe 2018 mu kwezi kwa karindwi ku minsi 28 nibwo nakoze ubukwe. Umukunzi wakomeje kururwanaho rwose nawe rwose ahasoringa mu kigo kiri hariya cyitwa Heshima Kenya, kuko yakoraga ibintu byo kudayinga guhindura amabara mu mashuka ndetse no kugenda kudoda ari amasikafu abamama bakunze kwifuka. Rero n'abantuze n'abasore barayambara ari amakarasta nibyo yakoragamo. Aza kuja muri Amerika tumaranye umwaka n'ukwezi kumwe dukoze ubukwe, kubw'amahirwe agenda atwite. Ageze muri Amerika nyuma y'amezi 2 ahita byarageze muri Amerika. Yabyariye muri eta ya Texas Houston, aho niho imfura yacu yavukiye. Urumva navukiye ku Munyi munganye nka CEO avukira Bubembe kuri Nyagisozi, Hirwa Nete navukira Texas. Urumva ko naziyo connection amateka akomeye kabisa. Amateka Munga vukiye Texas ise yaravukiye ku Munyi nyina kuri Nyagisozi Bubembe. Urumva ko n'ubugenzi rurerure. Okay, kugenda muri Amerika kwe byari ya programme wenda bafashaga abantu abanyamulenge kugenda. Sinukundi kubafasha ni mu buryo bw'impunzi. Abanyamulenge bari hariya ntabwo bagiye kubashaka amahirwe, ni impunzi ziri muri Kenya. Buriya rero Kongo yagiye yanga abanyamulenge cyane, byo uri kubibona ku social media abantu bari kwicwa. Urumva kuba bafata umwana wawe bakamwica, ureba aho hantu naho guhunga saho gutura. Urumva ntabwo biba byoroshye usibye kwizirika, ariko ubundi ushatse washakira ubuzima hanze. Si muri Kenya gusa, hano ku Kibuye hari abanyamulenge, hari inkambi y'abanyamulenge ahantu hatandukanye. U Rwanda rwarabakiriye nabo baje hanze iyo babonye resettlement, iyo babonye impamvu erega umuntu yaje kukugwa mu gihugu runaka, habari impamvu zatumye habwa kuja hanze. Ntabwo baba bamukuye hango nuko hafitiye ubundi buzima. Ndashobora guhungira muri Kenya ngasanga abantu nahunze niyo bari ico gihe UN cyakira resettlement nkaba nagenda. Mu Rwanda iyo bakuye impunzi hano ukayijana mu bindi bihugu suko u Rwanda rwa rwananiwe kurera izo mpunzi, ahubwo nuko haba habayeho wenda ibindi bibazo bituma umuntu agomba guhabwa resettlement kwimuka. So nawe ni muri ubwo buryo habaye impamvu zigomba gutuma ava Nairobi aza kugenda, kubera ko urumva twahuriye iriya kandi buri wese urumva yari amaze kujiriya. Yari afite kese ye nanjye nari mfite kese yanje, ubwo urumva rero we hamaze kuboneka amahirwe nagombaga gusayininga akagenda. Okay, hanyuma se kuki we wasigaye kandi mu mategeko wenda abyemera ko uyu mugore afite umugabo bashobora kuba bagendana mu gihe bibaye ngombwa,
wowe kuki wahisemo gusigara muri Kenya? Amahirwe yari yaje ari ayiwe gusa, habonetse amahirwe y'umuntu umwe, kandi noneho we yari umwe urimo babiri, kubera ko yari umwe ufitemo umwana yari afite inda y'amezi 7. Urumva tubonye amahirwe, navuze ati ntabwo nakwemera ko mu gihe mbonye uburyo umwana wanje aje kuvukira muri leta zunze ubumwe za Amerika, muri ndangiza ngo arinje uba kizuizi, arinje umwimirira ayo mahirwe. Nagomba ahubwo kubisengera no kubipushinga kugira ngo agende umwana avukire Maju. Urumva abanyakenya baba ngo ni inci ya Maju. Buriya rero ubuzima Jado, ubuzima buratandukanye. Umukobwa umwe munyamurenge niwe babwiye ngo aje kurera ibubembe, aravuga ngo kuje ibubembe yapfa kuje Kigali. Urumva guhuza ivyo bintu. Yego ibubembe ni heza, ariko hari ahantu habatandukanye. Nukuvuga ngo umuntu nimba kubwiye ngo aho kujya ruguru iwacu ngo napfa kujya muri Amerika, ibyo byose washigikira ugiye muri Amerika kuko hari ubuzima butandukanye n'iwacu ruguru. Muri Amerika ntibagifite, hari amahirwe menshi y'ubuzima. Byagombaga kunyemerera gutura muri ino situation, ino ka yo kuba nsa naho ntari kumwe n'umuryango wanje, ariko mu bundi buryo turi kumwe nabo, kubera ko turi kumwe ku buryo wenda ntaha ngo nkomanga ari bo bakingura mu rugo, ariko kandi ibiganiro by'umugabo n'umugore ndetse n'umuryango byo tuba turi kumwe. Mba ndi US nawe abari naha cyane, kuko nta minsi 3 ishize muherekeje, mwarabibonye kuko yari uri mu Rwanda uje muherekeje. Naye naje kumuherekeza kugira ngo akomereze na iriya kwitegura wenda ko na se umwana anytime yazamugeraho. Hanyuma rero hari igihe ureba ahantu miriye muherereyemo ukabona iragoranye, bikamwishyira muri condition. Hanyuma iyo mumaze kugera muri izo condition rero experience ugenda ukuramo. Mu by'ukuri biragoye gukundana umuntu ari kure, umugabo n'umugore, kubera ko ibiganiro mwubakiraga hamwe muri kumwe muri salo, mu cumba, mu rugo, muba mugiye kubikorera kuri communication ya telefone. Murashobora gutangira kuvugana kuri telefone, umwe telefone ikamuzimana. Iyo ni challenge ya mbere, umuntu ahita n'amasaha ntahuye. Amasaha nayo ntahuye, ariko iyo ndaza kuyagarukaho, ndaza kuba nagarukaho. Hari ibintu bitimirwa. Gushira kwa telefone bishobora kugutungura, ikaza gushiramo umuriro. Nanone kandi ikibazo wenda navuga cy'amasaha cyo kiroroshe, kubera ko nimanzi kuko umugore wanje yaje mu kazi guhera saa 6 z'iwabo z'amanywa agataha saa 8 z'ijoro. Already mpita menya amasaha bijanye nayo hana, akaba ari bwo buzima nishiramo kugira ngo amasaha nzajya mandi maso dukore communication. Hanyuma mbanzi iminota ari muri break, kabanzi ngo byibuze nyuma y'amasaha biramaze kugera mu kazi, afite iminota 30 yo kuruhuka, ngahita nkora communication nayo nkamukipinga busy hariya kugira ngo ataboeka, tugakomeza tukavugana, tukabasha nyine gusharinga ibiganiro biri ngombwa hagati yanjye nawe. Hanyuma none habe no mu buryo bwo kurera umwana. Buriya ndera umwana wanje nibereye muri Afrika, kubera ko abantu bamperekeje tujye gutega famille nibo barabibonye cyane. Hani Kanombe umwana yarandangije akiri kurahita yamiriza ngo daddy azayirukanga. Urumva nagiye kumugeraho ndi kurira, mfite ama emotion. Noneho mama we yagombaga guca hirya, umupolisi biba ngombwa ko amurenza agapanga, umwana yari marira, yanga gusubira inyuma, aramumpa. Kubera iki? Mbaha time ihagije ya communication umwana kugeza ubwo yavukiye muri Amerika, ariko akamenya muri benshi bari kuri airport, akamentioning ati daddy. Urumva iyo bwa mbere yarakubonye kuva yavuka. Nibwo bwa mbere yarambonye kuva yavuka, ariko ibyo byavuye byahise bigaragaza ko byibuze birashoboka ko wanarera umwana wawe mutari kumwe, kubera ko ubu nyine isi yaregeranye cyane, ni video call. Hari igihe muhamagara nkamwe ati daddy mwamata, cyangwa se fata kino, niba ari pizza, niba ari hamburger, niba ari kagiye kuja kurya, nkamubembereza kuri telefone akumva, kandi akaba adashobora kuba. Hari n'igihe mama we yamuha nk'amata kanga, ari we bari kumwe, bikaba ngombwa ko ampamagara, cyakanyandikira message isanzwe akambwira ati sheri jya online, umwana yanze kurya. Ajya online ngiye nkamukinisha umwana akarya. Ibintu biroroshe rero kuba muri Amerika, undi akaba muri Afrika. Ubu nyine ibintu byaroroshe, biroroshe. Ni ibintu bitaba umuntu atatindaho cyane. Umuntu kubaza ngo gusubira muri Amerika, ejo bundi umuherekeje basubiye muri Amerika ngo ntago byari byoroshye. Byagenze bite? Muri ino minsi turi gusigana n'umuvandimwe Muvunyi, kubera ko ejo ni mwaramonye turi kumwe nawe na Skytu Nairobi. Uyu munsi rero hano uri kumva ko yabareze inyuma ya kamera, ajya gusubiraho byari byagoyenje cyane noneho kuruta we. Urabizi ubu nyine hari i Kanombe ntago byemerewe umuntu kwinjiramo indani ku mpamvu za Covid. Hari aho mugarukira. Noneho nari obrije kumuherekeza nkabagaza byibuze imbere, ngasiga bamaze gutanga ibyangombwa kugira ngo mufashe izo stress zose. Ariko umwana wumve ngo yari yateje ikibazo, yari yateje jamu hari. Umwana aragiye ararira ku buryo bavugaga se uyu mwana ari he, babaza madamu se wibye umwana bimeze bite, bakabona afite icyangombwa passport yiwe niwe waje amuzanye, ariko bakibaza uburyo ise umwana ari gusigara ute, umwana agiye nta bushake bw'umwana buriho.
wari waje gusinya ati njewe Muvunyi Steven mwene murima wa Rugarura nije wemereye uyu mwana ko agenda ntago wamutorokanye. yari filime igoye, ntago byari byorosha, ariko mu by'ukuri birumvikana umwana gutandukana na se yaramaze amezi 4 byibuze enjoyingana na se, ntago byoroshye, ariko soon as possible turi kumwe ndi kuza. byanga bikunze none kuri bishoka byose aho bwabaga umwana akaba ari mu biganza bya minsi yose. cyane rwose. Ariko ababyeyi mbonereho no gutanga ino nama, abantu mwubakiye and distance, uri mu Rwanda mudamu wawe ari kure cyangwa se umudamu wari hano wowe uri kure ya buri hamwe ni kure y'ahandi. Umuntu nimba ari no muri Amerika, ntabwo muri Amerika ariho kure yo mu Rwanda, no mu Rwanda ni kure yo muri Amerika. Ntange y'inama, igihe cyose utari kumwe n'umuryango wawe ugomba kuba hataye imiruta noneho yacagiye wagombye kuba muri kumwe nabo. Turi kumwe nabo birashoboka ko najya ku kazi nkamara amasaha 12 tutaravugana, ariko nimba mutuye ahantu mutabana umunsi ku wundi, nteretse umusirikare uri ku rugamba, tubonereho n'umwanya wo kuramutsa abasirikare bose bari ku rugamba hatandukanye ku isi muherereye. Abo ngabo burumva bafite impamvu zidatuma bashobora kuba baje gukora communication na famille zabo. Ariko umusivili ufite uburyo bwo kuvuga ngo ndaja ahantu mvugana n'umuryango waje muhanane time, muhanane umwanya, ibyo bituma umwana atanamenya ko utaba mu rugo. Umwana abazi ngo aya masaha papa arahari, iwe ntabwo abasha gutandukanya video ko na presence yawe uri live aho ngaho. Rero tugomba gutanga umwanya ku bakunzi bacu ndetse n'abana bacu kugira ngo byibuze habeho kwirinda ubwo bukehwa bw'uko umuntu atahibereye. Ni nk'iyo nama. Wow, reka wenda turi kugana ku musozo, dushimire cyane Steve nukuri duhaye ikiganiro cyiza kandi kigishe benshi, ariko by'umwihariko reka mbasabe kugira ngo mukurikirane cyangwa se mushyigikire TV1 TV ye, ndetse igamije guteza imbere byanga bikunze community ndetse no gutanga inama muri societe. Gukanda subscribe biroroshye, gukurikira ibiganiro byayo biroroshye, nabonye ari ibiganiro byinshi byubaka. So Muvunyi, uri mu Rwanda rero iminsi kugeza ryari? Ndi hano mu Rwanda iminsi itari mike, nanone kandi itari myinshi cyane. Ahantu ufite kuba amezi 2 buriya aba ari menshi cyane. Mbonereho umwanya wo gushimira abanyarwanda muri rusange. Buriya ndanguri kubona zira saga ziri kubiri iwacu, batuka abantu bababwira ngo musubire iwanyu, ariko reka ngaruke ku kintu cyo gushimira umunyarwanda wese muri rusange. Urabona no mu minsi ishize hariho intambara iriya yari mibi iri iwacu, itangazamakuru nyarwanda byinshi niryo byabigizemo uruhare mu kugira ngo ribashe gukumira biriya bintu rihagarika, byagaye riheza abatumirwa audience baza kwamagana biri kubera iwacu. Mu by'ukuri kuba ndi hano mu Rwanda reka mbashimire abanyarwanda muri rusange. Nanone kandi buriya rero ahantu hadakenewe umusemuzi hagati yanyu mwemba abantu bari kuganira, biragoye kubatandukanya ngo bamenye ngo uyu ni umunyarwanda uyu ni umunyamurenge. Ariko byibuze uyu mugabane duturanyeho wa East African murabavandimwe bacu, mwagaragaje byibuze iyo ubwo ni muri industry ndi kuvuga itangazamakuru ndetse n'abahanzi batandukanye bagizemo uruhare. Cyo kintu narakiri organizinze navuga ngo ni nabona uburyo bwo kuza hano, dore na Iris TV yaduhaye umwanya kugira ngo twe expressing message yacu muzukura abanyarwanda muri rusange. Turabashimiye kuco mwakoze mu gukumira ikibazo kiri kuba iri iwacu. Ndabwira abanyamakuru bagenzi banje ntarenze ni mentioning amazina atandukanye. Nanone kandi muri abantu barashobora gusa kwibagirwa ibintu bimwe na bimwe. Ndi kuvuga nk'umunyamakuru n'expressing ku banyamakuru banje. Nanone kandi abandi bantu dusa n'abavukana muri no industry n'abahanzi b'umuziki ndetse n'abakomedi, abakomedian bakora comedy. Abo bose ugiye kuja kureba waruzi ko hari abantu bubakiye amazina yabo kuri brand yo kuba umunyarwanda. Umuntu akaririmba, bamwe bataza no kuntera amabuye hano cyane, umuntu akaririmba ugakuruza wenda ngo Kitoko ni umurundi, ni umunyarwanda, ni umunyamurenge. Hari n'umuntu kugeza ubu ngubu mushobora guharira akavuga ngo Kitoko ni umurundi, undi akavuga ni umunyarwanda, undi ni umunyamurenge. No kubera ko abo bantu bavukanye cyane. So mu by'ukuri abanyarwanda bagira uruhare mu kuzamura abasani bacu baba bari kuzamuka. Bushize mubona timu z'abakanyamukwe ngo zizi nahangaha bahawe audience kuri 3D ya Go TV show, Isimbi n'ahandi henshi bagiye bahabwa opportunity. Dore naje mu Rwanda already ndi kuri Iris TV. Ni audience nziza mbonye kugira ngo mwe mwese mwakurikiye ikiganiro twimukane
ariko mudakoze yani subscribe ahubwo duhite dukanda ino link iri hano munsi hanyuma duhite tujya no kuri M dutange support ikomeye cyane. Muri rusange ndabashimiye rwose. Sana nuko bigenze rero ikiganiro cya cyiza nshimire cameraman wadufashije ni Emilie ndi Jado twishimiye we ikiganiro ibiganiro byacu nakagaruka mu mande zombi mukomeze mudushyigikire ubwo icyo gukora cyo wakibabwiye Stephen nawe butaha hari impano rero ya cameraman wawe izagera hano no ngo twagomba kwizana ibiro biba byinshi bitarenze kuwa kane ari umuntu wambwiye ati byibuze umuntu urwana ku mashusho ya cameraman ya Iris TV ugomba kuzamugezaho iyi mpano rero kuwa kane tuzazanira cameraman wawe impano yuko byibuze ari umwe mu bantu bakunzwe cyane Nairobi kubw'amashusho meza atugezaho. Yeah. That's what's up. Urumva ko Emilie arayatsindiye. Thank you so much bro. Thanks so much kuri support yose uri guha abantu muri no minsi mu buryo ushoboye bwawe ndetse n'ibitekerezo n'ibiki byose bitandukanye. Imana ikomeze kwagure mu bikorwa byawe byose muri Kenya na hano tuzaduvugana mu byo byoroshye. Urakoze cyane. Ibintu byiza bizi igihe ciza ku muntu mwiza uzi gutegereza. Asante sana. Yeah.